Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yes, ndakuramutsa wowe tuzindukanye nguha ikaze kuri True Man TV, Sport Vibe. Reka tuzinduke tureba n'ibiki byaranze UEFA Champions League, aho hari kuba imikino yo kwishyura AS Milan ihura na Feyenoord. Ibitego byaje kurangira ari 1-1. Ahangaha Feyenoord ariyo yaje gukomeza ku giteranyo cy'ibitego 2-1, bivuze ko ushize AS Milan yari ifite 0-1. Uyu munsi AS Milan baza kunganya 1-1. AS Milan ihita ikomeza rwose ku giteranyo cy'ibitego 2-1. Mbibutse ko AS Milan yari yashoje ku mwanya wa 13, yari yizigamiye n'amanota 15, mu gihe Feyenoord yari ifite amanota 13 ku mwanya wa 19. Ibyo ntacyo byari bivuze kuko ubu tuvugana Feyenoord ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Yes, banze urebe yuko wakoze subscribe. Nimba utarabikoze rwose ndagusaba guhita subscribingira kugira ngo tuzajye dukomeza Atalanta rwose bayikubita ibitego 3-1 cya Club Brugge, aho byaje kurangira rwose igiteranya ari ibitego 2-5. Ahangaha Atalanta rwose yari yashoje ku mwanya wa 9 n'amanota 15. Club Brugge rwose yari iryamye ku mwanya wa 24 n'amanota 11, ariko yaje gukora akazi gakomeye cyane. Ubu uyu munsi yazamutse rwose ku giteranyo cy'ibitego 5-2. Ubu niyo ibajije gukomeza ku cyiciro gikurikiyeho rwose. Bayern Munich rwose ifite imbaraga nkeya n'akazi kenshi cyane, byaje kurangira banganyije igitego 1-1 na Celtic FC. Ahangaha Bayern yaje gukomeza rwose ku giteranyo cy'ibitego 3-2. Mbibutse ko hano Bayern yasoreje ifite amanota 15, ari ku mwanya wa 12, mu gihe Celtic yari iri ku mwanya wa 21 n'amanota 12. Bayern rwose yaje gukora rwose ihita ikatisha itike yo gukomeza mu kindi cyiciro rwose gikurikiyeho, nyuma yo gutsinda igitego 1-1 rwose. Aggregate bibaye ibitego 2-3. Bayern ihita ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho rwose, ntabwo byari byoroshye. Benfica Lisbon na AS Milan rwose, AS Milan yari yagerageje kwirwanaho ngo irebe yuko yakomeza mu cyiciro gikurikiye, ariko Benfica Lisbon ibera ibamba, aho byaje kurangira ari ibitego 3-3. Ahangaha rwose Benfica Lisbon ihita yikomereza mu kindi cyiciro gikurikiyeho, kuko igiteranyo byari ibitego 4-3. Ahangaha umukino ubanza Benfica Lisbon aho yari yasuye ikipe ya AS Monaco rwose yari yabatsinze igitego 1-0. Uyu munsi rero baje kurwana, bashyiramo imbaraga zose zishoboka, ariko birangira Benfica Lisbon izamutse rwose ku giteranyo cy'ibitego 4-3. Bivuze yuko amakipe yazamutse. Benfica Lisbon yahise izamuka, Bayern Munich nayo ihita ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho, Club Brugge nayo izamuka rwose, ndetse na Feyenoord. Ayo makipe yahise azamuka mu cyiciro gikurikiyeho.
uyu munsi rwose hari imikino ikomeye rwose, mbararikira kuza gukurikirana amakuru ku yandi turumeni, turaza kuba tuhabaye tubahereza update y'ukuntu ibintu bigenda bimera. Real Madrid kuhura na Man City, mbibutse ko Man City yari yatsinze ibitego 2, Real ifite ibitego 3. Ahangaha rwose umukino uraza kuba ukomeye, reka tuze kureba uko biza kugenda. Paris Saint-Germain ihura na Brest, ahangaha rwose Paris Saint-Germain yari yakoze rwose itsinda 3-0. Juventus ihura na PSV byari byarangiye ari 2-1, 2 bya Juventus. Borussia Dortmund rwose ikubitana na Sporting Club, aha byari 3-0. uyu munsi imikino iraza kuba ikomeye rwose, ndakurarikira kuza kuyikurikirana no gukurikira Sport Vibe. Amakuru araza kuba agezweho rwose, tumenya nahe makipe aza gukomeza rwose. Subscribing, like na sharing kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bye bye, see you next time.